Ha ka arterik uni ubnai ki bru wachang wasa ha ka thain block 1 hapo kalama yong ka seny Henyo Trap Border Disputed Redressal Forum lengba uchairman uchan deme sungo upi samayang convener UL suchiang wa kiwi dalaya chem ki yo CM ka JHADC yo penche wei pentikna wa ki kam ki penar wasa ha block 1 emtok ki wachang chnong percaan kam wada penbat da UCM ka Karbi Anglong Autonomous Council utuliram ronghang tangwa to ki Karbi wawansa charilom jaintia ong ki walong bagi kot kisla na do usnem khat prali pausan kathain block 1 hap ko ha ka hima jaintia we em go ka yong kahi ki ilaka wa udoloy we hado usnem khat khande san phau he por sanchar gi phareng le dang ne gi hapo ka Jowai Civil Subdivision tangwana do ka khat litri gu April khat khande san phawi ka sarkar Assam depen khlat ye bor go dewa penyebi yaki cha ka United Chachar and Mikir Hills District hapo ka Karbi Anglong Autonomous Council hei thawo emki cha ka United Khasi and Jainte Hills District Council hei tuipor Uchaname sungo chairman New Trap Border Disputed Redressal Forum hawaklam ongu waki to kitriri ne bha ye ki upan sekian wela dapat kam ke history ka Asam watho daw Dr. SK Buhuyan ongu waki Karbi ki wawan chong chnong ha Karbi Anglong to ki wawan na Tibet wa Burma na chwa chong sa ki harut ka wa kalang chachiliang ka wa kupli we hei benta ka Gazi Ranga ka National Park ha Assam kamte ne hir thama usim kashari cha be no ki we yut ki charilom ga hima jaintia we chongsa gi hapo ipai isenchar usim jaintia kamte hajrong ini ipen sakhet kentu ki ya UCM wa ka council hi waro ka wi wo chim khia ki dewo khut sendon ya UCM ka Karbi upan map we penchiu hajrong ipen bat yong o klem tip ye sakhen heju ipor kularule wo yenya wa UCM ka Karbi hajrong gani ka kam hagani kesengi ne liang UCM ke JHADC utombor siwan pentibu wo o la dai lang wa ki executive member ka council le hakan rutri uni unai daw hir lipat ki chaga chnang mukro ini kalian Henyo Trap Border Dispute Redressal Forum adin wa dayo senyawi ki kamu ong kijing kelambie yung chief executive member yung Karbi Anglong Autonomous Council UCM tuliram rohang aga jing lai pai ke yung ki taka arpo kunde terek yung benai November snem arjar kawar hei tai hamukro hei tau em forest bit house ke yung pi tedap lagi jing sinyau kia gawe jur hagi juga po la penrem juri yai ong yung u o i ki kasi penar yu chong wasa hai chnong mukro wai chakitu ki chnong wa marjan ki wa em hapo ka elaka labang nang kelut pangam reliang waju tip ikam ko blok 1 ong ikam ki tegi illegal settler jadi chemile wo chief executive member yang ka Jainte Hills Autonomous District Council ne de ile ka jing tho ha ka jing to ugani de ha ka ni ka jing tho man da kerpan ile ye ka Autonomous District Council wo chim khia ko ye ni te de yo ile ka kam de yu yi ki media ha ki por de wa marsin yo ye ka jing tip hei to we kelam yung new CM yung Karbi Anglong Autonomous Council tene kaliang yung CM namanda penuntin kelah wo lene da pencheu le ka jing yeto wa tuga jing kelam ga yung new CM yung Karbi Anglong te ne le siao tenat wa de yo ile ka jing tip wa hakan ruterik yung nubrai daulai ule gi inspection cerita sport area kemut cemukro tegani man ko wi go wa pensiau tenat ye te nolor ini nagaliang yung ihi kam ga forum haga juko por le ngaye ni por kam pai nang chong chnom wa nakatai ka thanya tai na po blok 1 te penrem juru ye gani gijing klam ga yung new CM yung Karbi Anglong wo omu ye wa i to gi tegi illegal setelah te gani man kani gijing klam u man go gijing klam pakla ni gijing klam be ko hadu kat te kawa ye go man transact ban chu hele ne ba siao thu ga ye gate constitutional right kamut wa i woro le mani ginong India ole unong India hai ile ginong India hai we pere ha gate tribes kamo ge gate kur ga jai ha gate ga jai mo wa i ki to ki Karbi wa i to ki Kasipnar te i gam ginong India ye yu chong usa
in any parts of the country. Ciki wan ko git how yung kari India. Wato ukla mo git illegal settler gamut do yegi foreigners don hise. Ki wan git how pero chu om gam na Bangla na Bhutan o gibi git how. Kam yegi te ye le wong. Re ye iwan man kam ki dong India. Ek Indian citizen hi mem ho ukla mo kam te. Te ka poin ko arwan wa hi kam gi pai dong chong chnong khasi penar. Ki wa em hita hapo illegal bang nang pelot ujuk ti kam ka blok won wato ito ki te original. We are the original settler. Hita hita. Nei baha em ki proof, em ki evidence, la da pa yilang ba yung ki historical facts. We ito ki chong masa chwa hita more than 100 years than the Karbis. La da pa according to the great historian of Assam, Dr. S.K. Buyan, on his statement he said that the Karbi come to the Karbi Anglong, Mikir Hills, now Karbi Anglong, from Tibet and Burma. And they settle in the bank of the Kalang River and beyond the Kopuli River. The entire Kaziranga Park, National Park, was their inhabitants. And they were driven away to the parts of the Jainti Hills during the kings of Kashiri. And they live under the suzerainty of the Jaintia kingdom and Jaintia kings. Oh, hakatega jing toy mo to kamte. Te kawi ka proof ka wapan sakit wa ito ko chong sa chwa hetai man ka gamni. Nadu ki pertuj lum ki pertuj wa ki pertuj chnong ki pertuj thau. What ki chnong garbi the khut the sin the kitin pena mo kam ki lum chong kamu lum duria kamu lum chalaer kamu lum pamperthan kamu lum lama gilum go pher doi kitin pena sura kam ke chnong kate ke chnong karbi ke umpawiang ke chnong karbi ke meni ke chnong karbi ke stong lapar ke chnong karbi ke tapar ke kharmi kamu ko lum kamu thade bro ke jukti biwa de kitin pena sura kau ya ke chnong ke yong ki dang khut de petuj pena ya ke chnong i khasi penar than bo ya kala hawa ya ki lum ya ki wa ya ki chnong ya ki thau de jer kamu de khut de petuj hiktin penar penyuwa i to ki te ki treri tre chnong heta kate ko kamu persekian sekawiwan wat de kitin telik ki yong ki dan chim keliang ni khasi penar wa kim dak tin ki chubu kam kanuksa kau ye tip nimrokom gadi ka kitin nimrokom ga jimut niamrokom Wombat ketika pronunciation that mi ite nimrokom. Reki derive kone tin penar ikwong nimrokom. Pinchong pinti ongi. Imut pinchong pintia. Kate lawan kone tin penar. The wat ka wi ka festival ko pau nam yongki ka chomangkan ongi. Kate ka chomangkan le hiar kone ka tin penar ha ka ko por yo pating gele na ki penar. Chomang gamut wo khut yi wo sin yi wo kam ki penar. Kam ong yi ki boy kam terkom. Te kan gamut chat kam te huang chomang kan means mot chat pernah. Kita ni orang ko ki proof ki wa persekiat wa ito ki trech long treri heta. Te ha ne ba ite isnyau mie delele upriang wa ga ni ki klame o yi woman i ki ki illegal setelah. So na ka daw yung katega illegal tembar wood transportation. Mo hakijing khajak hakijing ito og tunga pencheo mongai won re hak tugas ni waro ide yulang doro da sekilang ni kat ki em lang tugas ni da sekilang kitu ki deng ki em hapo ke tugas saktiman ko cha siap tayar tugas ni miu to miu man hi wato ki deng ki kit ni thai go jangai iba yu wa du ki deng cherngan ki wa kat tu ki deng cherngan la la thli ki tu em kin run chin nyam chi he kam ki te ki deng ko miu kop he ko to wa kit ke na du ni tai na thau ni tai kitu yeu man ki wa kit ki ban na jan nai tu hi te ka wi ka da wa wan raya ki jing khajia na kamu juk klamor bor ong bai wa nagani ga notification kharle ilo ta spa san pawi ile bon ki para do personam i gosnyo thu pakala ke wo kenno i gosnyo mikro nre nga ong ga mi ne ti ka tu ka tha wa mai tu setang kam wa 1 kilometer ne nyau spa praspa mitar na chnong mikro ke tu ka mot ko umbam ko umdi ka thau rep ka thau khi gi yong ki Mar chu cross ditu kini ke pulis Assam la ni kini ki bor yang Karbi Anglong ki bor forest ng Karbi Anglong dong bai kine the one two the one tia the one two the one luti kina po Assam kete gubi jadi bai te ginong chong chnong mi ne cha gi pliwo mani ki jing e nei ti daw ki hap ye cha gi se hap protect gi se gamut ya la ga jongka ka rights ka yong ki te ong mon ne gamut wa kani total liman go du na ga dawa em kete ga jing ya kete ga
illegal timberwood transportation demi kini kejing kajian man ko pakala lu ketika dan nakaliang yung haga ni kejing ko the ong le yung CM yung Giant Hills Autonomous Council wow pa yo mardot wano hini hejwai then he wani tau go yo open cheo ya kam ki pan yung chunong em heta po block 1 ila kala bang klub kamju ya pan yung chunong yung rijang tia yung mekalia he ro go wi ki ki illegal settler ki illegal settler wahai haga wan ganong rimo ong illegal settler ni bah haga tu ka kentin ka wa kat kam kejing ti boyo emu pan ma bulane emu pan cheu ki illegal settler ong kemud wa em ka jis yang thu pakala wa em ka jis yang thu pakala nei ba ite da pendam ye gitu ikentin illegal settler da ong ole wa ginong song chnong tribal wa em po North East India untuk kita illegal settler dan nei ba ite habwanu chagi thau ge wi wala da em kam pan che la da em kam debate tok yo kloi na hebet gili de chimet rengkat wa ki parlok parjor ro man ki wa kloi debate wa ki hagajing eto ki gi ti ko chong chua ki gi ti ko thia chua chaki thai ki thau go cheta